گوتنین پیشیان هم لسر اندام جوادگه دینه گوتن و هم جی تشتین پیوندیدار بوان را. يعني ده هر بشه كده مجارك هي مثلا هنا كيوان لسر دوستينا هنا كيوان لسر عشقنا هنا كيوان لسر زواجنا لسر قران لسر ميران دیتنگه هک عاقلانه یا نتوه کی بود جیهان و مسئله این روش دناو گوتنین پیشیان ده کم بونه. پندی پیشین یعنی هر ملت یک بشکل حکمتی او ملتی ده حکمت پاوپسی فلسفه زاده جیانی ملتی که لکونه گوتنین پیشیان لسر هشیاربونا جوانان گلک باندور بویه. امریکا به FGA کو زمان کردی بو کردی تی خواندنه ماموسته کو زانا بن روشنبیر بن وان گوتنه پیشیا دائمش زاروک را دبیجن و زاروک لوی گوره فرما خود دگرن. گوتنه پیشیا جبو نتامه جبو زمان من گلک گرینگه جبو کو امبیج دولمندی زمان کردی در حقوله. گوتنین پیشیان بشه گرینگ جویجه یا دوکیه و تیده شیرت و نصیحت دینه کرن. او گوتن جه چند پیوان بگدین لی پرانی و تدارن. جه دمک گلک کم و کوتن سر زمانی کردی و چاواهی جیان و رفتار جوادگه باستکن. گیهای حوشی تعلم مثلا گیهای حوشی تعلم دغازن هنگی شیوه بکن گیهای حوشی چاو تعلم نه ایدو ام دیجان خیر رو جنگ گلک جهان دیبنی کو کسی که نتا گدن جه ملت گدن جهان خبات سکفتی که هر کس لی خوی دکه جنا مش گلک کس لی خوی دکه لیدما کسی که جناب ما کار گلک باش که گلک کس پشکینا دیگه هر ها حستی آجید کنه جبه کو ام جخواه ناو نک و پشکیه هم ناگن اگوتن پیشی به تایبت مندی ام دکان بیشتر جبویم جای هاتی گوتن گه حوشی تعلم جبه کسی جمع ام گوش نادمان دام کسی کدن جناتاوی کدن جزمان کدن تشکی سکافتی کن ام همون کس به هفت وقت پشکی دنگه دام کسی جمع بر ام قد ششونه خنال و تشکی نان هر وقت ام حسیت کن ام دوازن سکافتی نمی کسی ام آستان کن اوشی لسانی جای هاتی گوتن گوتنین پیشیان نهی تاککینه او یه نتویکینه چمکی خودی وان گوتنان نخویانه و جعالی گل و حاتنه پاراستن و سنگ به سنگ حاتنه و گهشتنه نفشایی رو. گوتنین پیشیان گنجینه که وصایکو در برین و گوتنین وان باندور دارن. گوتنین پیشیان هم لسر اندام جوادگه دینه گوتن و هم جی تشتین پیوندیدار بوان را. يعني ده هر بشه كده مجارك هي مثلا هنا كيوان لسر دوستينا هنا كيوان لسر عشقنا هنا كيوان لسر زواجنا لسر قران لسر ميران لسر دايكو باوكانن لسر عبورينا تزاني دابش ده هر بشه ده بصدان به هزاران گوتنین پیشه هنه ده زار گوتنا کردان ده تایبەتمەندی پەندی پێشینیان کۆکردنەوەی دنیایەکمانە لە ڕستەیەکی کوردە. گوتنین پیشیان تنیه نتویەکی نینن، بەلکی دنا تاون نتوانده ئەو شیئرەتانە هەنە و هەر نەتەوەیەک بە ئاوایەکی بلێو دەکە. گوتنین پیشیان ڕاستیە ژیانە نەتەوەیەکیە، ji ber ku ew di demên berê de li gor ezmûnên ciwadgehê hatine holê. Ji bo vê jî gotinên pêşiyan ji bo gelan û zimanê wan gelek binirxin. Dîtingehek aqilane ya neteveyekî bo cîhan û meseleyên roj di nav gotinên pêşiyan de kom bûne. Çimkî ew gotin gelek ezmûn tê de hatine komkirin ku mirov dikare bêje çîrokek li peyvan gotinan heye. Têzanîn ku neteveya Kurd di varê gotinên pêşiyan de yek ji van neteveyên dewlemend e. Lewma neteva Kurd gelek girîngiyê bi gotinên pêşiyan dide. ایرو
ez dikarim wiha bibêjim di nava milletên Asya û Avrupa û Afrika de yê herî zêde ku gotinê pêşiya di çanda wan de hene ê Kurdî ne. Ev tiştê hanekê jî ne ji kêfara derketine holê. Mesela gotinê pêşiya wextê ku meriv dikeve navê meriv dixwîne meriv rastî gelek tişta tê bi seda şaxên cuda yên serpêhatiyê însana meriv li wan rastê. Mesela gotineka dinê heye dibe berû da bi zinê dest avê diqem çike. Îja ev mana wê nekê çi ye? Ev ya îşaret dike ku berû berê dara mazî ye. Dibêjin feydeka pir mezin ya berûa heye ji heywana re piranî ji bizina re. Dibe wextê ku di kultura Kurdî de wextê ku bizin têne firotanê ê ku bizina dikire destê xwe davêje qemçika wan ewha bilind dike di sê carer dika teqla wê çawa ye. Îcar yekî sa kiriye ku meriv berû bide bizinê bizin qelew dibin wî wisa bawer kiriye ku pêre pêre bizina wî wê qelew be berû daye bizinê û hema raştiye qemçika wê dû vê bilind kiriye daniye gotiye ka çiqas giran biye. Gelek gotinê wiha hene wextê ku meriv dikeve nava wan meriv dersaş xwe re derdixe, meriv dikeve nav şaxê zanistiyê û pêve diçe gelek tiştê mezin dibîne. Ev ya sûdeka pir mezin ji bo însana çê dike. Xasma ji bo ciwana, ji bo na zarûka ev însanê me yî ku nûşê nû radibin ji bo na wan feydeka pir mezin tê de heye. کورد ڕۆژانە لە قسەکردنی ڕۆژانەدا بەبێ پەندی پێشینیان زاری وایە هەر ناتوانێ مەبەستەکەی بگەێنێ. بۆچی پەندی پێشینیانی هەر میلەتێک بەشێک لە حکمەتی ئەو میلەتەی تێدا. حکمەت پاڵپشتی فەلسەفەیە. کابوو پەندی پێشینیان ڕوانینی حەکیمانەی میلەتێکی تێدا کۆبووتەوە بۆ جیهان بۆ مەسایلی ڕۆژ چۆن چونکە پەندی پێشینیان کۆکراوەی هەر کامێک کۆکراوەی کۆمەڵێک ئەزمونە زۆر جار هێندێکیان چیرۆکێکیان لە پشتە هێندێکیان بڵێن ڕووداوێکیان لە پشتە بۆیە ئەوە کۆکراوەی ئەزمموی میلەتێک کۆکراوەی ئەزمموی ناوچەیەک یا کۆکراوەی ئەزمموی جاری وایە عەشیرەتێکە لە پەندێکدا کۆبۆتەوە. پەندی پێشینان زۆر کۆنترە لە حەیران زادەی ژیانی کوردەواریە و هەڵێنراوە لە ڕۆحی نەتەوەی کورد. ji bo Kurda gotinên pêşiya gelekî muhîm in. Çima gelekî muhîm in? Ji ber ku Kurd ne xwedî dewlet in. Saziyên wan tunenin bi şekl û şêweyekê gotinên pêşiya ji bo Kurdan peywîra saziyên dewletê dibînitin. Çawa? Ez hinekî vekim ji we re. Mesela di gotinê pêşiya da yani Kurdek yekî endamê civaka Kurdan li gorî gotinê pêşiya kesayetiya xwe dibîne. Yani dizane ku wê dema biçe nav civakekê, nav komekê wê çawa tev bigere, wê çawa rûne, wê çawa rabe, wê çawa peywendar be ji topluma li ewa xwe re, li civaka xwe re gotinê pêşiya saliqdana vê ew ê didin. Yani şekl û şemaya însanan didin. Ji bo neveyekê gotinên pêşiya bi taybet jî ji Kurdan re pir û pir muhîm in. Niha imkan wisa bibêjim pêşî dema nivîstina bû gotin hebû. Gotinê pêşiya jî ji bav kolê me beya nivîsê heta îro bi gotin neqlî me bûye. Piştî nivîsê jî li ser xebat derketin û ev gotinê me ji bav kolan ji alî bêhevkiran pêşî
دنگ بیج و گوت بیجان دعوات به هفته بون نهاجی وقت پرتوگان چاپ بود و گوتنی پیشیاجی جبو نتا ما جبو زمان ما گلک گرینگه جبو کو امبیج دولمندی زمان کوری در حوله هر وها گوتنی پیشیان امبیج مثل بویان مثل مجال بجربینان در کامل حوله منك قالك كاز لسه هناك مجان دمن شعب ولسه من كان مش تجربه دقن بس تبغى تجربه جديده شنو اقول لك فيش ده كمان هوله اوجي مشاكل قالك بحفله انجي مشاكل تبلها بقولنا كده كاج مره كده اوجي مشاكل هم هيسان كده هم بو اولك هيسان في زمان گوتنین پیشیان لسر هشیاربونا جوانان گلک باندور بویا. او نصیحت و شیرتین کتنا گوتنین پیشیان ده هنه آگهداریه که بو کسا که که هشیار ببه. دناو کردان ده نخویندواران زیده تر گوتنین پیشیان آنین زمان و او یکا جوهر و بنگه ها زمانی کردی نشانده ده. وقتی که از دبیجم نل کره کرسانه لروجهلات به لباشور به لروجاوای کردستان به لولات اروپا لامریکا به افجی کو زمان کردی بو کردی ته خواندنه ماموسته کو زانا بن روشنبیر بن وان گوتنه پیشا دائم زاروک را دبیجن او زاروک لوی گوره فرما خود دگرن من د برنامه پیشی ده بحثا عالمه کی سویدیا کر کو انسان کرد به کید به برابر به وقتی که خوازانه به کلتور خو چند خوازانه به زمان خوازانه به او ضرر ناده ولاتی ما جبرویه که انسان کی کو وقتی برهمین فولکلور کردی باش خوانده به به نبی و تأثیر لی به کو اوجی خلوه گوره سر راست بکه مثلا او گوتنا کودویژن کرد د جامعیا خوده د نانداینا خوده پر زیرکن پر باشن وقتی کو خورد زاروکک وان تشتی برهم فولکلور کردی وقتی کو بخوینه وقتی مزن ببه و اوجی و جامعیه و خوده بکار بینه از مثاله که لسر خو بیجم از زاروک بوم 6-7 سالی بوم گلک جوانین کرد بنابه وک فقی کود بیجین جنبابه متخوندن ویچ آخی دائم هلبستین ملای جزیری ای فقیه تیرا یه مموزین احمد خانی یه پرتوبگی حکاری ای علی حریری دخوندن وسا کیفا مدهات از 11 سالی بوم مدست پی کریه مجی هلبستا بحرف عربی دنفسان بگو ازیجی ببم وک یکی مینا فقیه تیرا وک ملای جزیری وک احمد خانی من وسا ویچ آخیش خورد گود ایجا برینه گلک ای وکا من وقتی د زاروکتیا خوده اف تشتی فولکلوری کلوان تأثیر کریه چندی کو امنا بجنش صدیش صد لی گلک پیشکتنا وانا که د مثلا نژادی و خناسی و زمان و کلتور و فولکلور کردی ده چه بیروان يعني شخو تدي مدسيري دا جوجود اندامن جواكا كردان لغوري زارگوتنه كسياتي وان لغوري زارگوتنه تشدگره يعني دمت الزارگوتنا كردان دنيري يعني بتايبت الگوتنه بيشن لوكا وحمي پندن شيراتن يعني دوردا مروف دیگه کو اندامن و جواكا چاوا انسانن و چه کسن و چاوا تفدگرن جبونوی جبو هر کسی که هیمه زارگوتن هیمه يعني هیمه تیگشتنه مثلا از تشکی بیجم گوتنی پیشا هنه کنه که ام بند درباری خوازه ده آگاهی دادن مروف هنه که وان هنه درباری طایبتین حیوانان ده آگاهی دادن مرو مثلا دبی işte گرگوتیه اگر کو از به
هیزا خو بحث یاما قوت خو بحث یاما من الدنيا خراب کرا مثلا دبیجی شوارش شوارش میاقر برخال بر گرد دبینه چما وسا گوتی او تایبتی آجال بناوی گره yani çabuk perdebinin dıştarıya şebe dacı çabuk perdebinin yani gotenin peşen de aliye ki da em ben giyan veren dedin nasandın taybetiyen van be nefşan dedin nasandın de aliye dedin ki de vataya mecazi da şiret o pendan le endamın cevakiyet ki mesela bir gör vaha باش تبینه لگوری وی دما مجار گور و لگوری وی تفبگری و خوب بپاریزی گوتنین پیشیان باید چاوکانیک بو ویژه یا نویسکی و گلک نویسر، چیروک نویس و حلبسفان مفاهج گوتنین پیشیان ورگرتنه. گوتنین پیشیان کاریه ببه بشک قاحیم جدقین ویژه یا نویسکیه. بله گوتنه پیشیا هر گوتنه که پیشیا کو مرف بنفسینه انسانه کی کو قلمه وی خورت بد کاره کتابه که مزن 300-400 روپیل کتابه که السر وی گوتنا پیشیا بنفسینه چمکی وقتی کو مرف گوتنا پیشیا دخوینه مرف انالیزا وی شروعه وینا که مرف بکه مرف گلک تشتاد بینه وقتی کو مرف وان تشتی کو دیت مرف لسروان لیکولیم که بفکره و مرف دکاره گلک تشتی خوش آباب که دیگه اف تشتی که ام دبیجن ویژه یعنی ادبیات یعنی روشا نویسیه روشا دلالی و خوشیا نویسیه آنها گوتنه پیشیا جی وقتی که مرف باش جی فهم بکه و مرف بنفسینه او نویس وک صفرا خوارنه گلک مرف بخملینه نویسا خواه مامۆستا هێدی لە شیعرەکانیدا زۆری بەکاردێنێ زۆر پەنایان بۆ دەباتەوە دیزە بۆ یەکوتی دەڵێم بشکێم و نەزرینگێمەوە ئەوە پەندە هێ من دیسان زۆری بەکاردێنێ لەسەر بەفرێ بەکار نایە وەکو بیستومە داوی ڕەش لەسەر کوڵمەت ئەدی بۆ دڵگرا ئەو بسکە تاتایە ئازوایی زۆڵە درۆیە گەرگوتوویانە بە خونچێکی بەهار نایە بە خونچێکی بەهار نایە پەندی پێشینیانە هەژار بەکاری هێناوە حەریق بەکاری هێناوە بەڵێ بە تایبەتی حەسەنی قزڵزی لە چیرۆکەکانیدا زۆری بەکارهێناوە کاک محەممەدی ڕەمەزانی لە چیرۆکانیدا بەکارهێناوە بەڵە پەندی پێشینیان بۆ نووسینی کوردی دەتوانێت ببێتە بەشێک لە هۆکاری پتەوبوونی هەموو دەقێک بەڵام بەو شەرتەی نووسەر شاعیر بزانێت چۆن و لەکوێ بەکاری دەهێنێ وەک دژی لەسەر زمانی کوردی خەباتن جور بجور دەکەن هەولێ منەک vê dawî li ser gotinê pêşiyan em bêjin xebatên medya civakî diketine holê û pirtûkên ser gotinê pêşiyan wek ferheng wek pirtûk diketin û nêzîkî 10-12 heb pirtûk jî çapûr ser mijayê em jî dixwazin hinekî li ser va tiştana biaxivin gotinê pêşiyan alî nivîs û pirtûkan şûn da niha dan gela jî balekse heye gelek kes li ser gotinê pêşiyan diaxivin lêkolînan dikin nivîsa dinivîsinin piştî li zanîngehan dema li zanîngeha başê Kurdî vebin vê dawî jî êdî li zanîngehan xebatên akademîk hatin kirin ew xebatê akademîk wek pirtûk ne jî di kovar û gotan li ser malpeyên dijital hatin weşandin vî awê jî em bêjin girîngî û hêçeya gotinê pêşiyan bêhtir hat balkêşandin û hatin ha jî roj bi roj li ser gotinê pêşiyan xebat ziyad dibin hevha nivîskar stanbêj helbestvan gotinê pêşiyan di kayê xwe jî bikatîne
زۆر کتابی لەسەر تالیف کرایە، نووسینی لەسەر تالیف کرایە، بەقالاتی لەسەر نووسرایە و خەریکە نامەی دکتۆراشی لەسەر دەنووسێت، نووسراشە نامەی دکتۆرای لەسەر نووسرایە، نامەی ماجستێری لەسەر نووسرایە، لێکۆڵینەوەی زانستی لەسەر جامیعەکان لەسەر کرایە. ئەو گوتنên پێشیان بە ئاوای داوکی هاتنە vegotin û ew gotinane di dema veguhastinê de hin caran rastî guherînan hatine. Min di vê derheqê de li lêkoler û nivîser Zeynel Abidîn Zinar pirsî ew yeka di dema veguhastinê de çi qas guherînkarî bi ser de hatiye? Belê anha li Facebookê nêzîkî 4000 belkî zêdetir hevalê min hene, ez dirênim gelek hene gotinê pêşiya dinivîsînin tev şaş dinivîsî, sadê heştê şaş dinivîsînin. Îca cana ez ji wan re bi nezaket ez dinivîsînim ev tişt ne wihaye wihaye dibe mamoste li ba me jî li nik me jî wiha tê gotin. Tiştê wiha li nik min, li nik te, li nik vî, li nik wî tune ye. Gotinê pêşiya yek gotinek e. Zanî mesela di roj sê roj berê min wek çîrokekê bi sernavê Kurmê Şîrî heta pîrî nivîsand. Kurmê Şîrî heta pîrî. Geleka nivîsandibû dibe li ba me xuyê şîrî heta pîrî tê gotin. Îcar gotina wan rast e. Yani hinek tiştê wiha Kurmê Şîrî heta pîrî yan jî xuyê şîrî heta pîrî li herêmên Kurdistanê cuda cuda têne gotin, ev naverokên nadin guhartin. Lêbelê gelek hene peyvên wisa ji ber ku zêdetir agahdariya wan bi çand û folklora Kurdî tune ye, îcar ew bi xwe jî di nav mekteb û dibistan û zanîngehê Tirka de mezin bûne. Van salê dawiyê ku wisa rexbeteke mezin ji bo zimanê Kurdî, çanda Kurdî ku ketiye ser rewşenbîra, îca ew gelek tiştê şaş dinivîsînin. ناوڕۆکی نەگۆڕاوە بەڵام لە زۆر جێ بڵین وشەکان گۆڕاوە بەڵام ناوەڕۆکەکە هەرێکە. لە منتەقەیەک دەڵێن مەهێڵن زمانیان لێکسپی نەبێتەوە، لە منتەقەیەک دەڵێن مەهێڵە ددانیان لێکسپی نەبێتەوە. بەرحاڵ یا دەڵێ هەر ئەوەی دیزە دەڵێ بشکێم و نەزرینگێمەوە، لە منتەقەی لە هێندێ ناوچەی کوردستان دەڵێ جام دەڵێ بشکێم و نەزرینگێمەوە. ئیتر ئاوا وشەکان گۆڕاون بەڵام مەبەست و مانە و ناوەڕۆکەکە هەرێک.